Seyrana seyranime emrimin canete Ez keçka bir gündime delilim loy loy delilim loy Ez keçka bir gündime emrimin canete Seyrana dor bir gündi delilim loy loy delilim loy Dor digerim serbilindi emrimin canete Zinciral serlevendi delilim loy loy delilim loy Ez heyrana ve zende emrimin canete Seyrana seyranime delilim loy loy delilim loy Seyrana seyranime emrimin canete Ez keçka bir gündime delilim loy loy delilim loy Ez keçka bir gündime emrimin canete روش باش صباح بخير تماشوان هیجا داویا هفته ای روژی به دنگه که بسترانه که خوش دست فکر بله تماشوان هیجا ای روژی مجارمه گلک خوشه گلک گرینگه اما بحثا مالبات بکن گلو مالبات چیه گرینگی مالبات چیه دناو جواکه ده مالبات چاواته دیتن هر وکیدن اما بحثا دیو باوان بکن دوه چاوازارو که خو پرورده بکن هر وکیدن اما بحثا مالبات مدرن آن مالبات که شوپیجی بکن گلک میوانم هیجاج ایرول و دره اما به هفره باقون گلو اونجی کارم پرسه خو پیام خو مساج خو جسر واتساپ جمره بشینن تلفنم 0506 567 533 6 جوه نماره اونکارن مساج مره باویجن بله از خواهم میوانم خو بدم ناساندن الهیات ناس امیرhan bakış ماموستات بخیراتی واشتر رازی برم برنامج بخیر بر گلک سپاس دکم اون چاونه باشن الحمدلله اون صاحب موج باشن ان شاء الله از گلک باشم گلک سپاس خدای دکم تعالی باشی بده ان شاء الله سپاس ماموسته akademisyen Muhammed Şerif Azarkan bu bxeyratın خير بين ساق بين اون چاونه قالك سباستك لسر خيري بين بيجن بروجرام ما مالا عمل باتي ساق Nurhayat Selen Stranbeş خوش kemalat ava saat خوش çavay başı گلک سپاس دکم بله تماشاوان هیجا حوالeme جبو و وترک آماده کریه ekibame kerem bikin em به هبره تماشا bikin hürgiliyen mijaram ایرو چنه بله ام بردوام دکن ماموسته به iznat eze Muhammed Hoca'ra dest bikin mego malbat mاموسته demin de vetere de cihat gotin malbat de dev bavan zarokan pekte gelek gringe Çima malbat jiyanamede dinav civakede avkas gringe avkas ciyeke mazındıgre. بله çünkü em iro drenen malbat herima tamamı ciha digre yani envejine tam dendik eviye em beş ki vere hole ki dendik eviye bem malbat ci dendika tamamı em gönde veyahut da dura bajare, dura memlekete, dura dine buxuye. Vata emel balbattırının veka kaskidini ve gote daike bave hoşke u braye. Vata emel vrederinin de malbate da girinka herim mazın emdrenin dikeve sermeli dayi. Daikan. Daiki. Çıma daik beri embejin he sabi were dene embejin çi daik
لچه گهداری بکه لچه بفکره ویا باندوره لسر صبی دکه يعني لوما حتى تيغوتن جي درغوشي حتى مازال كركي علمي دست بكن هناك غوتنا جي درغوشي جبريا درغوشي جي تديد ويجا ما كردي دا ادبيات ما كردي دا پیش گوتنی هری مزنه هنه دبه کرم شیره حتی پیره إجا إيرو أندرينن د بسبوري هري مازن هنا وصاد بيجن حتى بريا تدي بالتركيجي بيجن يا حفت صالي حتى حفت صالي يدي سندن نيسي يتمشين واتا أندرينن بسبوري إيرو ليكولين دكان دبي حتى كرمي شيري حتى بيري بريا وجيه هي الصبين نهت به نكت به حملة دياخو وی هنگیجی باندورا ده لسر صبیت کرن چما ام دکارن وی میناکه کی بدن وی میناکه ام درین تمامی دنه دا در باست به ایر ده لچه گهداری بکه ام بیجن هی صبی دزیکه دیا خدا به دبن باندورا وی دا دمینه صبی yani هی سه چار مهیبه جوره جی هنک پسپور دنه دبن دورتر جی دبی تینن سر مجارا ده گرکی پروردهیا وی هبه گرکی زانا به گرکی بخوینه او وی چوا صبیه وینه هوله وی چوا فکر خو رامان خو او تشتی بیجه اوی بریا صبی وردنه وانا دبن بندورا دای دادیم yani dayık em bêjin gerek bala xwe bide çi dixwêne çi dibêje çi temaşe dike çawa xeber de zarokî nava diya xwe de diya xwe guhdar dike yani belê ne tune diya xwe ne mamosta derdora xwe gişî guhdar dike aslında belê em bêjin wê emê da dê pir em bêjin li helbesta guhdarî dike piştî sabî were dinê tu dirênî di ruhê wî da وقتا دروح ويدا وقتا ويدا سكرك به وقتا كيتشك به تدريني جهل بس حزدك هي ذكر ديا خدا بيه يعني فياج تشتكي بر بالكيشه ام درينن دمكي وقتا دي چقات تجبه تيرو تجبه صبيجي بنجهياوي وهنجه دي آوتن يا پر مهمه ايجا بريا ويا ام درينن بريا صبيتي دي جركي تیرو تجبه و بخوینه ببورینن گرکی نجاهل به واتا لو ما اندرینن قاس کدنی ما مستبیجه علم لسر ظلام جی چوا فرزه لسر پیرک جی فرزه اما ما خاپن حتی دونا پیر ام بیجن ام صبیه خوی کچین ندن خواندن ویا کی ماسیه که هری مزنه چونکی خواندن و لیکولین و خوناسگیرن وقتا ده دا دست بیدی که ای وقتا ده نت تیر و تجابه و هنگه اوی چه وصابی وره هولی ایجام لیوری درینن دمالبات دا ایر ده دبیجه یا ترکیجی ای هیلینی چه دکه پیرکه هيلينجر عيرو ببورينن دنوا اجالان دا جوسايه يعني دنوا حيوان دا وتا هيليني كي تشديكه ديسا دي ما مستم هر تشي تدخن ست بيرك يعني افجي نبلو جراند به ناف يا چقا مهمه بيرك چقا ام بيجن تيرو تجي چقا دلاله چقا ام بيجن دولمنده ام تكارن وي چاوي برنن دي دولمنده كي هدي مزنا براستي ام بيجن واتا ام لفري درينن واتا وي دولمنديه دا حتى ايرو ام دبيجن انا ديلن nedir çما be an çma nabin baba dili çma yani zamanı daiki öyle mal bat واتا ام درينن تب لسر وكا وگو لسر ملي دايكا مرفن بله اي واتا ام لفري درينن باف پر تیرو تجربه کی که malbate hem
لأفينا خبرنا هم للصبية خبرنا هم المالباتا خبرنا باف دچاوي جركي هبن هم المالا خبه هم چاوکی ویل مالاوی به صبیوی چی دکن چناکن پروردهی وان چاوایه و هم جی لدروا ام بیجن آبوری آخو و ام بیجن چاو ناس به ایجا دور دا بلکی باره باف daha te giran daha girane bav. Çünkü hem nava hundur da evkavi heye, görevi heye hem de nava derva em bejin pirek er ne şokule daha kare ve hesane ve sabiye khura pertuka bukayne khu peşvaxe mali brene hayavi Şimdi mali ali hafdu bükün ne sabah mesela yani tamam İro pirek nasıl şoğlacı zilam çadar ve para kazançtık nantene mali le pirek şi hatta vari mali düşügle kare maletke dubatla yandı ve yani okte zaroke ko mazınken ve her tem ali hafdu bükün o zaroke ko bir avay mazındı mıji beter peşero javan baştırdı be sanki ligorimen yani edbe minak edbe minak hatta tesiri vandike emdikarın merinavan baştırdı be بله حتى امدكارن في تشتي براحت تكليا ديو باوي خوجيت بينن چاوايا اجي هنگا جبوزارو كان باشتره ام بفيا باورم ام صبي اخرى بزوري فيابك gerektune ام چوابن صبي مج عين ويا دشوبينه ماموستا تخازمش ماموستا سوال بكم كرمكن اولم yani İslamiyet'e de malbat çavat edin. Mesela mamosta bahsa bire kankır, dahi kankır. Dumanede. Bu ne çibejin serve mesela İslamiyet çibejin. Kur'an'da çavadar bastırı. İşi hem zamanı Kürdi bejin. Bele. Mesela bejin jinikera bejin malivan. Malivan. Bele jimirara bejin malxuy. Malxuy. Malivan eve gutiştal hindri mal edin here. Yani haj kharnu ve kharnu celu khan akhlaqu sijnu ola saroki khadin here mal khuji eve gul derva yani guj derva da kharnu ve kharnu tiştedine dine de mala kha beli aile وقتی گفته گویم آیلا بس آیلا بچوت کن لورا جور آیله زعفن مثلا ام بیج چنجرین آیله هی بله ماست زعفن اما تبیج ملی ایتم آیله سید بیج مثلا آیلا پردوی مثلا ام بیجن آی مالباتا مزن مالبات بچوک مالباتا مزن گفته بیج اشتات مالباتا بچوک بیجی دیو بابو زارو کی بینن براست ام بس ابا هنا بچوک کن ام مالباتا هنا بچوک دیو باوه بله پیغمبر خدا دبیجه صلی الله تعالی علیه و سلم هم تمامی شبان مال خانه و هم مسئول تشتاد مال واد هنا و جوانج مسئولن مسئولن لورا چرا مالبات مدرسه یکمینه مدرسه ما اوله و ام دست بک ایتما اوله پرورده مال بله مال ده حتی سیدا گو مثلا انا گوری دین اسلام جی دبی وقتی اون کتنه یا نوینا خواه رازان بيجن بسم الله الرحمن الرحيم كجبونا او زاروكا واخد او ملاوا بركات بكابي واتهم رابوش خوي بيجن الحمد لله حمد خديرا وام رابو دماكي تشيا دي وباف قوتي اول سجن اشترى بيجم هاتن تشوين قدر قيمات خواندن اشترى بيجم منفعه خباطه بمنفعه اليكاريا هفدو ارسلي زانبون حرمات تمام جوكتي شيكني بيشي جمالتي جمالات هندبه بالي او نبه جان دوام نبه ابي تريناك مثلا قلتي دي وباف ابيكي جيانك وسا بدنا برخه مثلا اخلاقي وخش به حرمته وهبه خي مرحمته به ابيش بيشيش خراتي خجيان وزاروكي ويجي جانش خرا دخلنا جيان واشترى بألف جهانا خوشي جه پیش روزا خورا دخلنا میناک بله اگر عائله کی مالباته کی انا گوری امر خودی گوتنا پیغمبر خودی و جیان بکم بله دبه میناک جه قبیله خورا قبیله دبه میناک جه دولت خورا دولت دبه میناک جه دنیای را بله وقتی گوسانه مالبات او قصگرین بله وقتی گو مالبات خرابه
yani bixele haş heftine be ki minane roja iro gutine mir hajnetine jinhaj meretine kurnazana haş kure khatine haş qiza khatine embala khadine psikolojiya tamam insana kharabiye mesela iro peri iro guheye 7 سال اول تنبو لبالي او راحتيا حزورا 7 سال اول iro tine çiratına lavra malbat khaliye malbat nemaya وقتی که معلومات نداره هر کس آنها گره فکر خواهد تشتکید که او اشترا بیشم او ریج نره راسته اینجا گفته گو امر خودی چیه بله ابا جاد قرآن خودی داشتی ادگوس گفتنی پیغمبر خودی داشتی حضرت محمد علیه السلام سوز خدا دبیجه ان انسان وی بخیر گوش معلومات خورا بخیر به اوه و اجی جوات تبا بخیر ترم yani ejwet teva zerftir, haş malbata xaheme, haş zaruki xaheme, haş mala xaheme. Sen seyda bêjin demek ki çiye? Şu İslam bixwaji jiyane. Yani Xudayê Teala ji me re şandiye bu em pê wî emrê ew jiyan gotî tu xwe bikî, piştî wî zarokê xwe bidîkirînê, piştî tu zarokatê te kir, êdê te ji xwe re dixe mînak. Devam diçi. بله وظیفه دایک چیه مامۆستا دمانێده؟ بله يعني وظیفه مامۆستا جی گوت لە عالی ئیسلامێ ده مثلا دبانێ ده دەرباس دەبێ ev tişt؟ بله وظیفه باوی جی هەیە دایک جی هەیە بله هەر دوو وظیفەیان ji hevdû cuda dibîne derheq zara da em bêjin mesela bav pêwîst e xarin û vexarin û cilê zarokê ji derva tevîm bike em anagûrê hekmê îslamê dibêjin dayek jî gotî ew tişta henderê terbiya wî edeba wî xwendina wî halî wî hereketê wî bidekirinê henderê malê da gadinê gumgoya pêxemberê Xwedê dibêje hûn temamê mesela ew ê hevin mezinê hevin mesela gotî tu haş malbata xwe hebî malbata te haş te hebe ja heq û hiqûqê ê dê bavê jî ewa zefe mesela wezîfa zarokê ji dê bavê re yani mesela çawa zarok nexîr çawa zarok ji bavê re lazim e yani wezîfa bavê li hemberî zarokê hebe ê zarokî jî li hemberî bav heye ê dê li anagurê li mêrî wî re hebe ê mêrik ji jina wî re hebe belê temamî belê wezîfê wan ayrı em bêjin em tistekî ça bêjin em dikarin aha bêjin mesela eger bavekî anagurê emrê Xwedê wezîfe a xwe bike weştera bêjim gotî ew dê jî anagurê emrê Xwedê li pê xebera mêrê xwe bike mesela dibe çi örnekek bêjim mesela em bêjin gotî mêrik ev bi jina xwe bawer be gotî jina wî jê bawer be gotî jin û mêr tiştekî ji hevdû veneşêrin her tiştê wan zahir be her tiştê wan açık be li ber hev be gotî mesela wezîfa zarokê çi ye gotî we zarok mesela hürmetkar be ji bavê xwe re ji dê xwe re gotî bav ça be gotî adil be ji zarokê xwe re ji jina xwe re mesela innallah ye'muru bil adlê dibêje ayeta pîroz e divê Xudayê Teala emrê we edaletê dike demek ki gotî bav adil be ji kî re hem ji xwe re hem ji jinika xwe re hem zarokê xwe re çaş xwe re mesela rojekî pêxemberê Xwedê sallallahu teala aleyhi ve sellem ji herbekî dertê tê nîskê Meka Mükerreme dibê ey insan bê guya xwe bidine min millet watê guya dê dibê hûn ji herba biçûk derbasê herba mezin bûn sahabe dibêjin ya Resulê Xwedê ji vî herbê êdî zêrtir herb he dibê ew herba mezin ew e gote bi nefsa xwe re bikî demekî gotî mere ji nefsa xwe re ji adil be adil çi emrê Xwedê cîbînî belê استرا به ام بکن آیات مایت نظام هیبلا سیدا خبر نظام لازم مامۆستا سوال بکەم بله ام آیات کی بخونیم مامۆستا در حق جنو میری دا بله دبیجه و این خفتم شقاقا بینهما دبی اگر هم بترسن da ara میرو جنان دا شقاوت درکت شر درکت تشت درکت میرو جنک به هدو ناکن شر و دایوان هنه فابعثوا حكما من اهله وحكما من أهلها هرن حاكمك يعني أيجو حكمتك جمال باطا ميرك بينن حاكمك جمال باطا جنكي بينن برهبدو مظلم الباطا نو سما مست هردو علي هردو علي هركي مزنك بينن سر مهمبونا مالباطا ام داخفن دبي ان يريد اصلاحا يوافق الله بينهما اجر او بخازن قل هردو
بین یعنی گو به هر خبر دن ورنه جنگ دو بگمان خدای تعالی جی و علی کاجوان را این الله کان علیما خبیرا بگمان خدای تعالی علیمه هر چیز زانه و خبره هر چیز جهه مبی آیاتی چرا گو عائله تشتکی وسا مهمه خدای تعالی حز ناکه او عائله جهدو بخله نایل مالبا جهدو بخله قلت مناقشه مع عمر ذهبت بيب كانوا قريبا انسان اللي حبدو بينن بله اشترى بين تشتكي جزور تشيبود بحاكمتنا نوا خبره او حاكم شيء ولا حبدو بينن مالا خوانا خلينا مالا خوا خرانا كن جهدو بلا نبن اشترى براد نوا دا اتفاق هبه براد نوا دا زانبون هبه سيدا قادني قو مثلا جرشتن قلت علم وعرفان هبه تمام وسجوانن انا كبيا كسكينا كن يعني بله لوما مالا خرابيه از ده عمري جانا دوازي خودت بيجم انا اكيد صحباتي خودم مسته مثلا جنك ام بيجن جميري خود دور كاتيه آنجی میرک جنا خود دور کتت بالا خودی امیج د فیسبوک دا امیج تیکوتو دا بنزری بله پس خود دا به از زنگین بومه به مالم پرند کنجا کی جلکی امی قلیتالی خواهی کریه دل هندره چاوی بنیرن هندره چاوی تمام شیلویه يعني تزاني ده شعبي وده جيان تنه يعني جيانك بيسه آرن تنه ساعتي خوش بله دفاع جو بپره هيا الشعب ده بلي بله الشعب ده بليه جو جيانا ونه جيانه بله ما مستعد كنا دبي بكنا راستينينه مرزانا او كان دراوه او كان دراوه چرا لو را عائلتنا لو را حضوراويتنا مثلا خدای تعالی چه بيجا آيات ده دبي الا بذكر الله تطمئن القلوب ای انسان به هشیار بن و آنجا به ذکر خودی یعنی گو خودی بفکرن و آن گوری خودی حرکت بکن گو جیان آن گوری خودی به دخل به حضور هيا گو تنه به حضور تنه تبي حضوری بله ماموستا ساعت خوش گفت بله ماموستا دخوازم بوره دوام کم ماموستا بحثا مالباتا کبنا شوپی کرد یعنی د عالیه اسلام دکر لوی زمانه مخابن افتش ایدی پر زور بویه از بیشتر مالباتا مدرن دبیجین یا مالبات مدرن ده افتش گلک زور بونه. دستر وان چی بیجی ما مستند. فرق وان چیه جداهیا وان چیه مالباتا مدرن و مالباتا کیفنو شوپی ام بیجین. زباجار وانی زده بویه ایدی هر کس هاتیه باجارم. خوب خودجین یعنی نخواهی کس هرم باوان. علی کی و پر باشه. شما علی کی پر باشه. اولی ما بخبره علی و ولید کرد نوسا. و تعاولی یک دو کوت ادن تف گهداری دکرم اما ایرو و دمه تف لیکولین دکن تف دکارن خو بگیهینن پرتوکان خو بگیهینن دوی قاده دا بونه پسپور خو بگیهینن ماموستیان دوی دورا مدا لهمبری دورا بری دا ویگا ام پر پیشکتنه پر باشه یعنی ام بیجن متریالر هنه دسته مدا اولی نوسا کیم بون خب دگیشتن پرتوکا و ادنه کیم بون اما ویگا پر هیه اما مخابن پر اوکن دل ایشم ام ناخوینن اری پرتشتنه اولی ما مسته ام بیجن جبو پرتوکه کی چند روز در باست بو بهات جیکی دچو باجاره کی ایروت بخوازی نوا 10 دقیقه تو دگاری خو بگیجینی و علمی و پرتوکه و زانن بونه ایرو پرتشت حسام بونه اما ای بخوینن پرتونه اولی پرتوک بلکی هندک بون ای خواندان پره بون ویگا دبیجن یا شتوات و هب چه بیه ام بیجن چند قاطی چه دکن او پرت جیوان پاکجه اما ای بخوینن تونه ایرو ام درینه انتشته هری مزن ام پرتوکا تخن جیانا خو ویا ماموسته می هری یکمین مگو دیه دورا باوه دورا آسه یمین ماموسته و ای چهارمین ای هریم مزن پرتوکه ام بخوینن نیتکیم تدی ماموسته قصکی دنه دا آل اولی دا گو ilk emre mazın o yekemîn nexwendine iqra bixwînin em watan bixwînin em li virê birênin em ê pêş kevin yani eğer
ام بخوازن پیشکوین گرکی ام بخواینن دورا د مالبات دا گروا باو دی گرکی حسکرن به أشكرا واتا ام درينن حسكرن امش كوري بستينن ام حسكرن آلي اوليدات كارم بستينن آلي اقرباتي دات كارم بستين دا آلي پرتوكا دا بستين يك وكا ام بيجن ملاي جزيري المنتا بنجمين غوتي حسكرنه دا مالباتي دا حسكرنا حريم مزن ارهبه و هرتش برفره ببه هرتش بريت تنا بيجي دليتك دلگش به ام درينن دا آلی آبوریه دا ایرو امدرینن سه حب دپوی مزن هنه چنه؟ دو تمامی انسان دا ویا درباست به او دا مالباته دا یک امبیجن زکی مروف دیگه کی تجربه نوسا آلی آبوریه نبر چی به دورا دا آلی عقل مروف دا میجی مروف دا یکی تجربه نوالا به نبر چی به اموان هر دویا ام تجدكن او بپره خود دن ام وانا تجدكن نوسا ام قلبي خود جناب ها بلي ام واتا ام درينن ام صبيه خو ام دشينن جي مازن برا برفره برا هتش صبيه مراهبه زكي تجدكن دا علي علمي دوري تجدكن اما ام دلي وي تجناكن وان هدو ديبو نك اولي دلي ما وان هدو ديبو دكشانده ایرو دپو نکارن دلمه دپو کی بکشینه تشتكي عجيب اجا چما لدنيجي وصايا حتى لدنيجي وصايا چما دبيجه دبي خده لبجناوه لخشكبوناوه لجليوه لمقام مفكيه و لامبيجن جبي وهيبتا امبيجن هونتير وتجنه امبيجن قلو قيافته وبرخوشه دبي خده الفيا نار هنا لچدرنه دلی مرف ایرو اوینا مرف جی اگر gerçek جی ظلام خو حزب که ظلام جی gerçek جی مالبات خو جی پیره که خو حزب که دل وان گشت به ایجا دل و ایرو هر تشتی مهیه اما تدرینی و ام درینن دچاوی وی دا ده بلی کرن که دلی وی نه نصاف نزا ادکارم مینا که کی بدم جبو صبیه چیروکه کی هیه وصد به روجه کی باوه کی به دست کره خود گره و به هوا دمشن دارستانه دیچن اورمانه دیچن دارستانه وقتا تنیزی کی چیایه کی پی صبی دقلبه دکوه عرده وقتا دکوه عرده دبی آخ درینه دیسا و دنگودانه برویته دیسا آخینتی درده و دبی دبی باوا اف چی بو اف چیه باوی دبی کره من لمن برینه برای خود ده چیا دبی چقات تو دلالی چقات تو تیر و تجی چقات تو دولمندی ای چیای شین و شاهی خوشبون درینه دیسا دنگ ودان یعنی یانقı و دیگره اکسی صدا جواب اکسی ده بله ایسا وده sabit به اف چیه دبی ای کره منه دلال برنه جدوی باف چی درتی وکا زیرانه پیوی وکا الماس و یاقوته بله دبیجه تو چه بدی جیانا خو تو چه دبیجه نه اکرسن تو چه بدی یا تو چه بدی جیانا خو جیان جا aynı yoksa denk bede denk vedan yankı ebedete İja em iro drenin gelo de malbata xoda denk vedan yani yankı çavati İja yankıya herim mazın peşi ez bawerim bide dest ped ke dura bav dura mamoste a çareminji pürtük o sabiki terutje xoşik de terbiye be ahlak ve yenge baveki vata göreva xo bike sabî mümkün e jê hizneke sabî ki göreva xwe bike keza dê wata bavê dê göreva xwe teb bike mümkün e sabî göreva xwe neke ew ê bişkokê xwe bigire ew ê hurmetê bide ama em bêjin dê te elaqekî nade bav te elaqekî nede heskirina xwe nede wê hengê sabî piştî bû 20 salê 25 salê ê bêje چه بیجه که وی گویش وی گوی دردیم يعني برام نا بالبات ده هرجار بالا خو بدن هفدو هم به هفر خوشی خبر بدن يعني بالا ما هيا مش هفدو هبينا نفس ما بالبات ده حتى ميناك ده بعض زاروك
Mamosta me müzik stranek gohtar bıkın. Me Bel. ki behna hoş berdin. Bel. Ama paşa ver devam bıkın. Hay, bekerim ki. Hoş geldin. Bevina telmen çesare Çendiş kesti dil bevare Bevina telmen çesare Çendiş kesti dil bevare Çevtir siyajı gwelo dara Ma gelo roje ki delme ve gera Çevtir siyare gwelo dara Ma gelo roje ki delme ve gera Garibe ve gerale ve kibere ve kibere garibele ve gerale ve kibere ve kibere ve kibere Hele biramın hisre cavete Gavatı çuyte go hatrete Hele biramın hisre cavete Gavatı çuyte go hatrete Ez behevime kubeme birate Ben de varım roja hatnate Ez behevime kubeme birate Ben de varım roja hatnate Garibele ve gerale ve kibere ve kibere Garibele ve gerale ve kibere ve kibere ve kibere Gava kuro here ava Beradım re Ronyatava Gava kuro here ava Beradım re Ronyatava Cuk bülbül vedgerin heline Tütene del biramın heyle şirine Cuk bülbül vedgerin heline Tütene del biramın heyle şirine Garibele ve gerale ve
وكباري وكباري خيري بيلي وقرالي وكباري 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 ساعت خوش مالات آوا گلک سپاس دکم. بله تماشاوان هجا نها جی جوانه میوانه که مهیه گردانه که نجدت جیلان جواکناس. نجدت بك مرحبا. بله مرحبا. مرحبا سرچاوا اشک خانم. ونچاوانا باشن؟ ام باشن شانم باشن. اجی باشم گلک سپاس دکم ماموسته. ماموسته ازو میوانه خواهم ایرو بحثا مالباتان دکن ام گرینگیا ام بحثا گرینگیا مالباتان دکن. بله. ون وقت جواکناس ون چه دفکرین ونه چه بیجین وقت سوسیولوگ yani گرینگیا مالبات دناو جواکه ده چاوات دیدن. چاوات حساب کرن. چما مالبات دناو جواکه ده اوقاس گرینگه. Malbat navcıvankı da gelek mühime. Pırskireke mazınca nav malbata da keyfhaşya beri nemaya sohbeta beri nemaya keyfhaşya beri hürmeta beri kim bine. Bele. Malbat navcıvakê da gelek mühime, gelek girit. Berve çende em lazım ser malbata gelek sekinin. Bele. Naha beri vakti malbat berabun ملکی و ما ملکی ما مت دایک باب خوشک برا هم وقت تانه دوک کیف خوشک بره گله خوش بو امان هند برا خدان مخابن مالبات شبا بره نمانه شبا بره مالبات تفره نمانه yani Herkes از temaslara بروی patışıyor. چندی گله آدید که مخاب بله هر کس سری خود را بدرونید زار سری خود را بدرونید بله. دایک سری خود را بدرونید مر سری خود را بدرونید چون از خبره چون از نکرد اما لازم مالبات بینا گلول که هریه بید همین ناو کتابن اتفاق بن اگده بگیرن Bele. siyanata eğde bikiren, kadre eğde bikiren, kıymeta eğdir zanın. Bele. Ve malbat Bele. sarıkı koç almazın bakın. Vakti bebkalime berevd bun, Bele. lebe, Kerem kamamsa devam kez. kerem ki Ayşegül Hanım, Dibem zarıkı koç almazın bakın. Dinav malbat ede. malbat zaroka gerek sersekinin, zarok mühime. Vakti en tışta mühim ji dayık malbatı da. Bele. Dayık zaroka çiz ve saraketin de ve samazın bitin. De mamuste mazinci dayık malbatı da. Bele. Berve çende dayık tışta mühim malbatı da. Babjı mühim ama dayık daha mühim. Bele mamusta. Ya dev bav dve male de her car tekliyan be hevrebin le prani de berpirsiyara ve Bele. mazine de zarokan Bele. mazın dike dinav Bele. male de Lazım ittifak bu. revan mazın dikin zarokan mazın dikin wan dişenin nav civake wan dişenin nav mektebe paşa ev zarok şiş xore malbatek avatkin dibem her tim ser zarokan biseknin ev wan xoşiki Bele. haber biden wan xoşiki mazın bikin nev samamosta. Bele. Her vakit Perverdariya malbat işi gelen mühim Ayşegül Hanım. Bele. Gelek spas dikim Rekerem mamosta. ki. Jbo mevandariyata, jbo agahiyente.
از اجگل سپاس که از کارم تشتی دیجی بیجم آیشگل خانم kerem kin. پرورداریا زاروکا مالبات دست بید کت Bele. دبستان ایجا دوام دکت Bele. بروی چنده ادبیجم دبستان مزن مالباته ماموستا مزن جه دایی که بروی چنده ادبیجم ماموستا دایی که سر زاروکی خواه گلک سکند مجی زاروکا بینا فلاش بلکیه والایه چه تجوکی دویسا رابط دویسا مزن بتن yani edebêjim bab jî gere hürmetê zarok ra bigiret zarok jî hürmetê bab ra bigiret dayî jî hürmetê zarokê xwe ra bigiret Bele mamosa saat xweş malata ava. çünkü ev zarok wextê mezin bidin malatê jî evaz gele spas dikim Ez jî gelek spas dikim. Di bu mêvanê me îro. Xatirete. spas xweş ser çava xersin Mala ava. Teşekkür. Bele em ber devam İşte dikim. bejim halki hata biranın seda müsaade heye. استغفر Kerem ki mamosta. Em ser hani kadru kıymeti malbatı Bele. zanın seri avada jimegu goti jiyan İslam begu. İslam ne be? Bele. Kirat işte istene. Binir hadise ki peygamber heye sallallahu teala aleyhi ve sellem. Dibêje cennet dibinê nigê dayika de. Demek ki çiye zarokekî gu xebera dayika xwe bike, anagorê emrê dayika xwe hereket bike, anagorê tebiya wî dike, ew dayik ji wî zarokê ra dibe cennet. Yani dibe sedema çûna wî ya cennetê. Cenneta Xwedê. Ew qas tesîr Belê ew qa mühim e. Em werin hedisekî dudiya Peyxemberê Xwedê dibêje sallallahu teala aleyhi ve sellem. Em besa malbatê dikin, dibe eger mêrekî an ji jinekî diheb qîzê xwe anagorê îffet û namûsa İslamî mezin bike heta ne ew qîzê wîstî û derketin yani mêr kirin an jî mirin an jî işte bû ji ew wî derketin çûn roja qiyametê Xuday Teala mitişine cennetê û ez herim ber derê cennetê ez bala xwe dimê ewî dê zorê dide derî veke pêşan bikeve cenneta Xwedê yani Xuday Teala mikafetekî wisa mezin dide wî dê gu ew pêşan bikeve cennetê ev hata naskirine peyxember ve lebeli sedem gu Xuday Teala emri cennet ve kina cennete dayemin ez eb kemme. Yani de ki anji babeki zarok xwe xwahî ke anagorî jiyana İslamê ew zarok dibe sedema cenneta dêw bavê wî. Dêw bav zarokê xwe dibe cennetê zarok jî dêw bavê xwe dibine cennetê. Em aha çêkin zarok bi sedem dêw bavê xwe çine cennetê dêw bavê jî sedem zarokê xwe çine cennetê. Em besa malbatê dikin hedisekî Peyxember aleyhissalatu vesselam her dibêje inne eberrel birri silletul validi ehlu veddi ebihi. Bele. En bereketa mezin, en tişta mezin, en xêra mezin ew ki gu zarok hürmeta dostê bavê xwe bigire. Doste baba. Hürmeta dostê bavê xwe yani ew ji malbata ge. Yani dostekî bavê te heye işte ra bêjim kurê te eger anjî keçika te hürmeta wî mezinê bike en xêra mezin ev dibêje Peyxemberê Xwedê sallallahu teala aleyhi ve sellem. Tiştekî dinê sa Peyxemberê Xwedê dibêje seda diyaz sıra vidmete henekî dua hene dibin nayne redkirinê. Yani dua ki guwerek kirinê ew nayê redkirinê li ba Xwedê yek duayê mezlûma dibêje de ene em yek dinê bêjin yek jî bi duayê dê û bavê ji ewlada re. Yani ew dê û bav gu ji ewladekî xwe ra dua bikin Xuday Teala wî duayê qebûl dike belê ji paş ve naz verine. Demek ki eva em hem de huzura dünyayê da hem jî de huzura axiretê da em alîkarê hevin. Yani dê û bav û zarok û ew gu tealluqê me اقربای ما دوست منه بله اباکا جی تشتکی یعنی زم مهمه خدای تعالی د آیت پیروز دا دبیجه اگر هون جدین خدای دست بردن خدای وش بارد به
يعني اگر جيانا اسلامي د حياه ودا تنبه بل خدي و بريشان با اسلامیت دبیجه هر تشتی دبیجه ما مستو امت چاوا بجین امت چی بکن امت چی نکن دی اسلامیت د قرآن پیروز ده هر تش هاتیه نویسن بله بله اوا انا السربيجيه قدني بيجم ايات اوا ما مستد د حرب افكي دا يعني د حرب دا اف حديثيه حاشا افتراء داوجنا جنا پیغمبر خدي صلى الله تعالى عليه وسلم حضرت عائشه يعني امن سر مالبات واقرباء وتعلقات خبردن گوش هبدو بلا نبن چیه گوش هبدو بلا بن چیه و خدای چال قارشی وانشتا درکتیه افتراء داوجنا حضرت عائشه ای افتراء داوجوان یک جیم کوله حضرت ابوبکر بخابیه کوله ویه بله اوجا کوله کی بله لبی اجا خلام جنینه کوله بخوایه کوله حضرت ابوبکر چی به مامسته حضرت ابوبکر و خواهی کریه جنزاری خواهی کریه پرادای و آزاد کریه چقدر نعمت گمزن هجرا کریه شخوا ابوبکر جی رضی الله تعالی عنه انسان کی ضعف مرد بیه بله اوجی گوته بله راست اسم حاشا افتراء درجه حضرت عایشه او کولا بله نابی مستاحه پشتی گدرته هولی گتشته گدراوه حضرت ابوبکر سوند خواه دبی ایدی از یک اوکی نادمه بی انسان هنه بترکید بی زرنخ از یک قرشه کی خواه ایدی نادمه با انسان آها گو بی قدر گو بی قیمت گو افتراجی از نادمه وانا وقتی گو وسط بیجه خدای تعالی بی آیت دشینه آیت آنا پیروز دی بیجه ولا یعتلی اول الفضل منکم والسعته او انسان گو مرد دنا ودا گو خواهی فاضلتا مزن برا سونده نخون جبوی چه ان یؤتو اول القربه گو دده اقربای خواه والمساکین گو آلیکار فقیرات که والمهاجرین فی سبیل الله ای گدره خودی دا هجرت کن آلیکار واند که او انسان خواهی فضل یعنی او بکر مزن او گو قیمتار برا ویسونده نخواه برا یاردمی وی میریکی جیب که برا آلیکاری اقربای خواه جیب که برا آلی وی انسان گدره خودت خفت آلیکاری وان جیب که چرا ولیعفو برا وی انسان عفو که ولیصفحو برا جوی سونده خواه جیب فرقت که يعني جي ألا تحبون أن يغفر الله لكم قي أو هون حزناكن خدي وببخشينا هون حزناكن خدي وببخشينا يعني برا جنة أخو صينا صار تشتغلوا صون ناخذ ما مصطين وببخشينا واشترى بيجم والله غفور رحيم بيجمان خدای تعالی رحیمه و خدای تعالی باغش کره بنیر خدای تعالی دبیجه اگه هون هاج مالباتا خوهبن هون هاج فقیر و فقاره خوهبن هون هاج دوست و احباب دب و دور خوهبن هون دبن صدم باخشکر خودی یعنی صدم گو خودی و ببخشینه بله راست من صادقش ما واسه خازم پیچکی گوتنه بدم تجی مسیج بهم بحثا دایکان دکن بحثا مالباتان دکن برانی ام سر دایکان سکنین لی آنکا یعنی حیام گوهریه یعنی نو کبریه آنکا باجاروانی زیده بویه مدیای جواکی درکتیه yani ne tane zarok bandoral sarvant iştadı benim. Devbav, jünumer malede az bejim, zarok yani ev tiş gelek tesiri wandı ke bandora bajarvani bandora medyaya civaki uzarok diçin mektebe hevdud benin ev tiş gelek tesiri zarok andı ke jünumerandı ke te serve mesaj yani ev huzura male kharat ke mamosta zarok mektebe tiştek bene تمالد به امیچ مانه ولایم. آنجی ام بیشن پیره کوزلام سر مدیای جواکی تشتک دبینن دبیشن چما مالبات تامن آنجی پیره کام یانجی زلامم چمانه ولایم. افجی دماله ده دبه سدما حضوری به حضوری از بیشم. بله لهمبر به حضوری کرکی حضور هبه. بله. نوسا. ویا tabii ki evkavi heye çözümavi heye. Em بیشن ام وش صبي دسبيكر چه دبستانه هنکی تشتا دخوازه وقتا کیف خوش نابه ویا چوا مرف حریکی الارده به ویا تا ام بیجن بتونه الارده به وقتا هی شلی به مرف پیه خود دین سری شوپا لنگیتش دوی او که دا درته نوسا پشتی زوابو
ایدی تونکاری سبیج عین وکا و میناکینه وکا چه پروردهیا بزاروکتی مینا نقشه لسر کورا تنفساندن وکا چه بیجن استانبول قلعه استانبول هي ام بیجن قلعه آمده هي نوسا سوره آمده هي ام بیجن هناك نویسه لحسكيفه لحسن كيفه هاتنا نفساندن بشمن مردینه یا ما بل مردینه هي پر لسر المردینه. میناره لسر مزگفتان لسر قلعه تن نفساندن گلو وانا چند سالینه وان نفساندن نه 100 سالینه نه 200 سال 1000 سالینه بله چوا 1000 سال وان نفساندن حتى ایرو هاتنه ولو فرضنا صبيه ما 1000 سال سر ري دنیای بمینن و پروردهیا دی و باو دایه صبی عین وکاوی نفساندنه دائمیه کنگه حتی نابینا 0 0 و 7 سالی دا تو چه بدی صبی وکاوی نقشه ام بیجن پی خود داتینی سروی چیمنتوی وکاوی سال نقشه زاروک بردسته دیو باویم خونه نه صحت تمام نات چند بستانه ترکیه او که ناستینن چونکی بنگهی هری مزن دور داتی ما ترسن صبیا حتی 13 سالیا 14 سالیا و وان صبیا خوش زخم کربه تیرو تجه هم به حال خو به حرکت خو به گوتنا خو به پیوی خو دی به باورا چوا خبر ده باو چوا به دیرا خبر ده وانا حتی 13 14 سالیا ورجی پشتی 14 سالیا توی تیخی نوا اردی کی جی کچه کی دیساوی کچ داره برنویا مینا که کمازن دبی کچ امن وصا جهات یا مصا خوشک و دولمنت گیریه بکه نوا اردی کی کچ درته بکه و کچیتین درته ویا چیه مینا وی ظلام وی صبی میریم برده پشتی 13 14 سالی تیرو تجه و ار دابیه وینگه تو درینی وی صبی سرپیه خوی جهاتیه گوی تل پاش نامینه چوا ایرو امبیجن پیشگوتن می هری مزن دبیجه اوقات ده مهمه شعره çijine çimere برای قافیا ایرو دبین ایرو اندبیجن قدن حقları کابرنا دفردا انتشتی حریم مزن دویجیا و چاندا کردی دا امدارینن چقدر قیمت دایا پیرکی و پیرک دبک والا به جاهل به عیبک نینه که تیجه به زخم به و امدارینن دیروکا خدا پرنسس هری تیرو تیجه بیونه با پیره me و امدارینن وصها هفت زیر خود درخستیه جبو نانکی وی نانکی دای صبی کی خو ویا تاریخی دیرو کی ده حرب یکمین ده ویا گوی خو ساکن اجواتا املفری درینن براستی تکیلی پر مهمه ده امبیجن ده مالبات ده گلو تکیلی چوایه تکیلی کباش بله ویا انتشته مزن حتی 13 سالی گلو تکیلی چیه تکیلی چواته هوله امواتا املفری درینن حتی 13 سالی ام بیجن بین 0 و 7 6 سالی دا شخو تم قیمه خودستین ام بیجن دوره حتی 13 سالی دا جی تشت دا دیو باف ایدی و اخلاقی و هیبتا و اوکی و ام ایرو درینن دو وقتا سلچوک دا جویا هبیه دو وقتا ام بیجن امهارن دیرو که دو وقتا بیزانس دا جی دو وقت عباسی لریجی اموی لری پشت عباسی دا پر گرین که ماسنه حتی دو عثمانیه داجی و دا اوکه مداجی ام درینن پیشی صبیه چوچک بیه وی پروردهیه که وصا خوشک دایه هی ام بیجن 10-12 سال بیه ام بیجن پرتوکه کی ازبره کریه تمامی ازبره کریه ام بیجن هنکی کتاب ریزی هنه وان کتابا هایجی پرورده اوه دمه باشتر بو نسا بله یعنی بیتر سر زاروکان بله هدیه پرورده ده بله وی تمه وی بنگهی که هری آپشتی آویته ام بیجن آلی اولی دا آلی اخلاقی دا و حتی ام بیجن özel mamusta jeradatın دبن هر علی پرورده بکن زاروکان نه تمام است بله بله به اخلاقی خو به ادب خو اما اتشتکی ابیج مرب ماست اولی بگس ماست مثلا گوتی مرب چاوی زرار تشتان نهیله مثلا ام بیجن تیرو باوی مثلا چاوی کشکاتل چه لتعطیله که لاتک نه گوتی تبهری
ام بيجي لقنتاكي قد لوكسا قد شعبي زارب كبل ميتابي هره اي باي باشقا بدنير هره ناطب هره بر او زاروك مثلا بالي مثلا ام بيجي قد بين بيجي الاوتيل مثلا جارك بهره برات جبو شعبي بلوان زارته دنبين، جبو جي فابريكة. تير به جبو محتاج ياك الدنيا نبه مثلا الجيكي ملا انا قلت خنا ناتيشتن شن زارواش دار ودارين ناتيشتن دي ياك صارك دا حجده قيت رابين حجده قيت رابين مثلا من السروي هنا خواتي كرن چرا دربه دي باي نهلا دربه نهلا داري جامعة دربه دربه نهلا داري دا ساعات درتي دربه يكي بنا بيرا دربه وي لورا دارا توي فالايت ياد هيلي ما مستوى بابو دي عباش جوان زعمهم وحق وحقوقي خديجي قلت او بابو دي زاروقي خو تيركن يعني بخواندني بخارني ببخارني بجاري بخبرداني يعني مثلا انت تشتكي بيجم باغكي جخوارا متفاغا خدها متفاغ ده مالا خدها روجي حفتاكي ساز حفتاكي حفتاك ده يك ساعتكي زارو خبرت دو دوري خو ترجمه خو بيجه اخلاقي خو بيجه بس دين که بس تاریخ که فرصت ابدا زارو خو گور او کن او خبر دن او باخبر بله وقتی گفت تویز تعمی تویز ذوق دا زار خو ایده او تنزل خناقه به ایرتمن خارج خبر ده یعنی به وی شکلی چونکی بابی ویچته دای ذاتن بابی وی بریه بابی وی دای خاطره بابی وی لیکلیه یعنی انا که جلی سیدا گوشوال والدینه بقاسم مليار برا دقرة إيش تجوا جو تعمل كليه كدم به شوال ليه ولی راست تمام مستقبل بله سپاس ساعت خوش بامست ام تكرم ميناك كي بدن بفي هاواي وكا از پرورده هي جاف نل دربابه إصابيا لازم بروشا مروف دوامي لسر كوچكا مرف به aynı olsa دوامي لسر كوچكا مرف بكله و جاف زاروكين مرف لدست خلقين نبي aynı olsa يا برف يعني باش صوتني ما مازن يعني فان شتي مازن تيرو تجنه قوتني ما بيشيان اما تشتك زانك قوتنا بله يعني قوتنا بيشي اجي بله ايرو جاوي صبيا لدست خلقيه نل آل آبوري نل آل كنجا بله چی؟ لآل حسكرني حرمتي ومرحمة çünkü ki masite işte باف مرحمتها خوش نشان ندايه جاوي الصبي لوي مرحمتها ويا نربر سرت بخو مالاته سرت بخو امبيجن بريته او يدچه وياتي اما مرحمتها باف نشان قرب ده یا تشتكي مهمة تشتكي برجرينجه او يرو ام درينن يعني دفي او كده از كتيه بيشيا امي يرو هر كس دبي از تديد عربي ده درباس دبي انا نينه نحن يعني ام كانجي ام دف از بردن بيجن ام وهنجامي بيش كيفن ويا علم امر دكه انا نينه ديبر انا نيت جورتي انا جورتي دبي بوزي بلند جورتي انا هذا الهمبريويه انا دبي نحن بيس ام كانجي از كتي بيشيا امي ام باشتا كتن كانجي ام كتن بيشيا ازي امي بيش كتن ام بخو ازفز لسر صفراكي ازي فيتر ازي بخو توي حسكريني اما بجواكي تروني وي تاشتي تدخي تو لذت دا دبيني بركات يا ام بركته مالباته وتا ام الفري درينن وصا تيرو تجي نم برا نانو افتني به لسر صفراكي ديو باف صبيه خو توبكه وين جوينكه صافكي بدستي چاندك نه تمام است چاندك جانا بد والله ما ده برجرينجه چاندا كردا جورتي چما لسر سفركي دي صبي وكيتشيك وباب تف چوا حتى رودني مثلا احمد خان وبهارا بچوكان هي عقيده ايمانيه نهج لنا اميه وانا برتوكي هري بنجهي مزنبون دغوي چوا هني رونين لسر سفري چوا هني بخون هني چوا راكن كيفچي بكيجا دست راست و تشبي وانا تف برتوكي مدا چاندي مدا ويا السفري تف هبون ام بيجن ويا د پرتوكا دهات نفساندن
Ama bavu deme da anin ve kendi bejin ya fiziki bir şekilde somut da anin berçava icavata wan sabiya vana bibine eğer wî sabî were weke Hazreti Nuh 905 salî bejî dîsa wê bingehî çünkü wê nexşê diyatiye ew kirin zexme meriv çima dibêje falan kişi asilzadeye asla çima jivrêt işte çandê malbatê wê malbatê eğer têr û dijebe ew jî têr û dijebûna wî biborînin ne bi cehalet زانبون bi zanebûn bi îlimê bi pirtûk bi mêjiyê pêşve ne li gora îro heta li gora were dema were meriv sabiyê xwe bişopîne li gora ana meriv sabiyê xwe nede perwerdeyî ew ê sabiyê sibê wê çabe dispa wê çabe ew ê salekê dinê wê çabe meriv ya bifikire ji xwe vê dema hanê meriv têr û tije bike a pêşî jî bixura tê ê di vê ewkê da têkilî pir muhîm e îja gelo tamam em dibên behsa malbat kir em dibên bav vî tiştî lazim e dê vî barî merser milê wê kir gelo çi ye di bingeha viya da çi ye em bêjin îro mehse li virêye ye ama tamam piyê mehse gelo li ser çi ye خیمیچه yani sehpa ewlî digotin SP ne olsa SP'ye wê hebûn ê sehpayê li pê dihêle çi ye wê erdeke gekî rast be zexm be îja viyara jî di binê van tişta de jî têkilî pir tiştekî muhîm e têkilî wexta tê gotin pirî kes vê têkiliyê li hemberê hev rûnên û bawra xeber din em wisa fehm dikin halbukî ne ev e têkilî îja hûn ê bipirsin mamoste gelo têkilî çi ye têkilî gelo çi xeber didin sabî li were rûdinê li quncikekî rûdinê dibe bav û diya min çi xeber didin guhtar dikin ev mamosta filmê en tiştê mezin distîne sabîne guhtar dikin filmê mezin o kameraya herî mezin hin zarok şu filma wan digirim belê belê aynı wisa çi xeber didin a duyemîn gelo çawa xeber didin bi tûj xeber didin onda em bêjin bi qirêj xeber didin bi gotinê nexweş yoksa bi gotinê xweş mi xeber didin ya jî lêdirêne mêze dike o dikeve bin mêjî wî bilinçaltê em dibêjin ya a sê yemîn gelo çima xeber didin çima em hatine virî çima em top bûne ne wisa a çaremîn kengê xeber didin her tim xeber din gelo kengê wata dema hate serê xeber bidin nehate serê meriv devê xwe bigire a pêncemîn heta qe meriv xeber jî nede ev jî têkilîkî ye cana hinek kes ew dike tu dirênî tu naxwazî qe têkilîkî zarok bala xwe din wan najî belê tu dirênî ez qe xeber nedim jî dibe viya jî bersiveka herî mezin e qe xeber ne tu dirênî cana meriv tu dirênî wê tiştekî mezin derê tu xwe dixî quncikekî em mezin jî ha buna tiştekî mezin nebe em bêjin fitnekî neyê holê ranebe xeber nede dibêjin zarokên gafan dikin ne xeberdan jî bersiveke yani mamosta pir çünkü çima hafıza sabî weka hazar hafızê televizyonê ne weka hazar hafızê valaya şu mamosta çi didî radyo ê baş ê ne baş jî bir de tiştekî wisa muhîm e mesela evêga ji we bipirsim xwişka min ebêjim 7 sal 10 sal tiştê serê te derbas wê têbîra te berehîn bîra min ne wisa mamoste ji we bipirsim têbîra we ama em bêjin daro berê çi xwariye nayê bîra wî yek tişkî gotiye nayê bîra wî ji bo wê miriv têkiliyê neke gelo çi tê holê tamam me têkilî wisa îja me em nekin çi ji xwe di vê qerna me da di esra 21 da nexweş neka herî mezin e dünya çima bela têkilî tune îro em bêjin bira ji bira hez neke têkilî tune bav ji kur hez neke têkilî tune kur ji bav hez nake têkilî tune dost ji dost hez nake têkilî heta dewlet ji dewlet fehm nake bela ku têkilî tune awqa muhîm e têkilî di malbata viya tê ne holê wata têkilî tune be nêzik bûn radike em nêzîkî ev nabin bav ji kur direve mamosta em ser têkilî hep gidin bisekin lê me behnokek bidin em stranê guhtar bikin em paşê devam bikin mamosta dibe keremke
دل دایک غریب من از جیرانه تمه بویوان چاوین تیرش ایشه میوانه تمه بویوان چاوین تیرش ایشه میوانه تمه تنی وره زوزانا هلینا دل جوانا تنی وره زوزانا هلینا دل جوانا درکب جناب گن لبر چاوام خویانه درکب جناب گن لبر چاوام خویانه دل دایک غریب من از جیرانه تمه دل دایک غریب من از جیرانه تمه بویوان چاوین تیرش ایشه میوانه تمه بویوان چاوین تیرش ایشه میوانه تمه گرمه پر بلنده هر تشت خویه بگن به گرمه پر بلنده هر تشت خویه دگنده از میری مجبوته جارک خویا گب برده از میری مجبوته جارک خویا گب برده دل دایک غریب من از جیرانه تمه دل دایک غریب من از جیرانه تمه بویوان چاوین تیرش ایشه میوانه تمه بویوان چاوین تیرش ایشه میوانه تمه خوش مالتا آوا گلک سپاس دکم از جی بله نهاجی دور دورا مساجه وی تماشاوانن هیجا هنک مساجه لناوه خونه نویساندی دبی امبریا امیرحان خوجه کربون سلاو و رز جره امجی گلک سلاوه خوشتر دشینن و روحای مساج هاتیه جگنده هلو بلو گلک سلاوه خوش جواره دشینن امجی گلک سلاوه جواره دشینن بله ایرو گلک سلاو شاندنه سلاو مجوانا امجی گلک سلاوه خوش جواره دشینن از مشهور گدنی بیشم از خوجه می از آن وری ملتی است بیشم کرم که مامسته مامست ام بس مالبات اتکنا نه مینا که ما چنه قرآنن ام بس مالبات حضرت ابراهیم بکن جواره کرم که ابراهیم پیغمبر خدایه دی باویل سر کفری بیه جباب خورد بجد بی بابو دبی ورا سر خدای بگو منتخبر شیطان که شیطان دشمن خدایه اثر بیا صورت مریم یعنی آیات 41 حتی 48 برا بسم الله روی بنیرن با وجود بجد به اگر الهمبري بوتي مداري لقارشي مداري بخدي ازي تكافركم وازي تاجخوا دوخم ابراهيم جدي باود باشتا سلامتي خازم يعني خدي سلامتي بداته بني لباوي خناخه جرى دجمني ناك لقارشي ودارناي دبي اشترى سلامتي خازم وازي دور كيفم باش تاخذ تشا حضرت ابراهيم مات قد تشا جيانا خو تمام بدخه جيانا اسلامي قلنا دين حنيف دين جرابي ابراهيم بل كوري خو جنا خو قيزا خو مثلا بيقول اسماعيل واسحاق يعقوب ذريته وتاب انا قوري جيانا اسلامي دومينن peki خود مکافات olarak چه دا حضرت ابراهیم تمام جیان خوش انا از بو مالبات اجد بیزم اگر انا گوری قرآن خودی گون انا گوری امر و فرمان حضرت محمد مصطفی گو جیان بکن خودی چه مکافات دی مثلا ابراهیم وی تشتی کرد انا گوری خودی حرکت کرد اوا hemen تی گوتنه گو 6000 سال اول مریه ام روزی 13 جارا دمیجا خدا اتحيات قد خونن قد داوود ام بيجن اللهم صل على محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم
اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا ربي تشار رحمه وبركات يا بكرتاسيد جمتدا حضرت إبراهيم توصى بدي حضرت محمد مصطفى وآليوي آل أمج آل پیغمبر خدينا بالشكل كي بدمكي إنسانك جيانا خو أنا أقول خدي بدأ أو كرني دوماندني خدای تعالی به هزار سال رحمت جرا دخواندن اوا یک آدو دیا در قرآن پیروز دا جنا فرعونه بله جنا فرعون الرب کائنات ای بیا و ارده بیا یعنی وصاد بیجا وصاینه بله او جنا و زانه و حرکت فرعون ای فرعونیه ای خدای نین او دروه باوری به موسی پیغمبرتینه به موسی پیغمبرتینه تمام جنا خو انا گوری تورات موسی دومینه وقتی گود دومینه روزه کی دبیجا یا ربی تمج الظلمه وی فرعون خلاص بکی جنات خدا مالک بدیمن در قرآن پیروز دا بالناف ایگو خودی جنت دای یک جنت که اوج حضرت آسیایه جنت دای وسانه سیدا ولی امر جنت دی حضرت مریم هي دي اسلامت كسي وتنا يعني اقرباوي مزن اشتبه قبيله كي مزن بابا كي به زاي تنا لبال جانا خد راه خدي دا خدای تعالی يكي من حضرت عيسى خستان نسبي ما مستعلب بجمع زياده به سيدا روزه كي پیغمبر خدای صلى الله تعالى عليه وسلم دبيجا يا عائشه دبي ليستكا هنا كي كلاه ليستك دليزن دبي ورا دبي ورا استبهرم حضرت عایشه بخورد به جناخه وقتی دبی خانماوی سری خود سر ملیوی حتی وسط دی ملی پیغمبر دقرمه دبی یا عایشه دبی قید دبی نکاری رونی دبی ای پیغمبر خود اشته حز دکم بله دبی از اشته حز دکم جبونا وی دبی از سری خود ما سر ملیته دمکی میر این زمان ستاره جنکیجی وقتی گسری خود سر ملی میری خود به راحت به جرات به جبرات به برپش بله زارو گوتی باب زار خورا به برپش جنج میره خورا میج کره خورا ور حاصل جهف دورا ور حاصل یک محتاج یکی محتاج یک دنی نکه بله گوتی محتاج ای باشخه نکن وقتی گوتی محتاج کی بله تجي جو زارو کی حضوری نابینی جو باب حضوری نابینی خوش اما بعد خیر نه ما مستم بله aynı usta خوش ما مستم ما مست قازم تشتكي دنش تبرسم يعني ما بحثا داي كاندكن بحثا مالبات عندكن بحثا زارو كاندكن ل دي باب شاشه كواني مزن هي زارو كان مزن دكن ل بيشتكو مزن بونه يقيناكم كزارو كان مزن بونه ل او زارو پاشه دچن دزوجن دبن خودی کاروبار دچن مکتبه دچن باجارندن شخوره جیانا کا نو آوات کن لهنگا پسکرک درد که و ما مسته جوانا کو او زاروک يعني هيك قد مسؤوليات ندانوي يعني ام مسؤوليات شي نام مالبات تشتكي جالك كرينجنا وسماوسته يعني ديو بعض قازن هر تم زارك خو بباريزن جتشتينا باش جدار وج مكتبان ل ام دوام زارك خو جبو جيانا كانو ام هر تم حاضر بكنا وسماوسته لو اوجي دزوجن شخوره مالبات كان نو اواتكن هينغا برسكي كان مزن درت كي وتخازم بيشكي سر و مسئله جي بسكتن جبو تماشوان مجي باشتر فهم بكن بله يعني مينك كخوش ودا مدرنن دیو باو واتا ام به صبی وان درتن ام به باجاره کی دنه دکه دچه غریبیه işte burada eğer دیو باو حتی 13 14 15 سالی göre واخو کربه وی صبی بشینه هر کره بره هره çünkü وی بنگهیا هری مزن زخم لسر هدو پیه خو دکاره بمشه او یا مهم و مرف زارکه خو باور بنه باور به çünkü eğer دی اخلاقکی ادبکی و نوا صبی خدا جداتی نکربه آیرمی نکربه و حقانیت نشان دابه و حس کرنا خوشی خسته به دل کچا خو و تا دل کره خو کره وی هر کره جی اتبرا گوی مر پاش نمینه بهشت السر من نمینه داید بیجه مثلا دفردا جی قاس کیدن مگویا نزیک بونا بلا تکلی تنبه نزیک بون رادبه ار تکلی نابینا صبی و بافدا تنبه نابینا صبی و دیدا تنبه و هنگی نزیکی هف نابن چقدر چه هف دور دبه چقدر چه اوک دبه دورا صمیمیت رادکه و دورا آسیمین آهرینگا مزنجی امدرینن به هف اولا نابه
شخو ایرو د عصر 21 دا ان تشت مزن ام تف جواکی برنن تدرني باف بكره خنا أولية يعني أمين كر بباف خنا أولية برا ببرانا أولية دوست بدوستنا أولية أم بيجن أورتاقي هفن وهافرا جيكي فكند أو بويانا أولية ما مستب كاس يقين ما مستب جانا واخديني ما مستب خواندكار أولاني خواندكار بما مستن أولية وصار تشد به تشتكي قريشتي هولي إجا أوليبون اجورا میناکه کی بدم ما مستلفره بعثا اولید که از آل پسپور دا از خبر دادم گلو چما جه حضرت محمد را گوتنه امین و امین چیه یعنی بکردی اولبون و اولبون کدایوی دوستیوی ندانوی ابو بکر حضرت عمر ندانوی حتی ایجه حز نکرنه گوتنه محمد اولیه یعنی امینه ایجا ایرو ام بهجه بپرسن قالوا چند کس به چند کسی اولیه کی به کی امین دبه یا دکاره کی دشخله ربنا نویر خبر بده ام بیشه برا چاوی ویل مال برایدنه دبه از چوا ز تخم بندسته خو به هم آل آبوری دا با آل احلق دا دبه ام بیشن برای مالبات برای مازن دبه هر تشتی دا ازی هبم دپیش دا ازم چما اشونا باو دیگرم حال کی ویا نه اوله بونه ویا نه براتی کی مزنه براتی مزن چیه مر فداکار به برای چوچوش مر بخیر کی مر هر باوی مزنتی اف خوانه دیکه ایجا واتا ام لوري دنن گوتنه پیشیا دا واتا ام درنن دی ساته سر پرتوک دی ساته سر میناک ام بیجن پرتوکین هری مزن çünkü گوتنه کی پیشین افریقی وها تی گوتن پرتوک بخچکی کی گلانه د بریکا مروواندایه بخچکی پر مزنه پرتوک زاناهیه پرتوک روناهیه او ام بیجن پرتوک ام اقاز د بیجم بکی هشم تمام دا وقت علم گهداری دیگه دبیق امراض کی نبین دقه بادایه یعنی کتابه halbuki pürtük ne evtene. Pürtük jiyana kanuya ne usam. Em bejim mamoste bu xo pürtükekiye iro. Hun bu xo pürtükekine. Jiyan bu xo pürtükekiye. Demek ki bu xo pürtükekiye. Kainat bu xo pürtükekiye. Tamami nebatat 18,000 alemeye her 18,000 alem pürtükekiye. İbretek. Yani ibretek heri mazane. İja vata van pürtüka drenin lazım pürtük ام دیاریه هبکن یعنی هدیه هبکن و حتی توصیه که من مزنه هی جدی و باوارا واتا و هنچون لیستوکه که یعنی oyuncak و صبیه خورا 5-6-7 سالی 10 سالی وستاند بوی oyuncak را پلسوکی را محقق اما محقق پرتوکه کی جرا بستینه پرتوکه کی دیاریه هبکن ام بیجن چون پازاری و تشکیستانده هفته جارکی 10 هفته جارکی و بن پرتوخانه و تا وی بن پرتوخانه بیشه کچامن و تا کره من اشتر دخوازم پرتوک کی دیاری تبکم ایجا ام بیجن لگورا سال وان پرتوک برا وینه ام بیجن سال وان چوچک به برا وینه زیده به چونکی ام بوان بدن حس کردن و تا صبیتی دا ام پرتوکا وکا oyuncaka ام بدن حس کردن صبی دخوازه برا هره تدید کردید به برا هره فیزانه وقت جمال درکت عقل هش دایک جی سر صبی نبین دبی من صبی خو من حتی 13 14 12 15 سالی موسا خوش تیر تجه کریه من دلی وی تجکریه من زکی وی تجکریه من میجی وی تجکریه هر کری برا چاوه و نلیبه هشه و نلیبه لما مصدق بس جانا شاشيان جبكن نفس زاروك يعني بهيلن نكو شاشيان ولو مزن لي شاشيان بتشوك شي دبي زاروك بكن يجبوكو جيانا هيم ببن يعني بيز ودي مر بلا خطاب كشخا او ناو جواك ده شاشيك دبن جاهيغا شاش دمن نزال ني چبكن او زاروكيكو نانا برا خطاب كه قلت خطاب كه وقت صبي خالتي بك خطاب بك هي دچ راستيه كينجي وقت مرف د تعريض بين قيمتها رونایی زانه ایرو تدرینی هر تشت مثلا ام واتا ام بیجن یک کسی که مروه کی اختیار دبه
وينجي قيمتها تشزانه قيمتها جوانبوني حتى تدي شعرك عربة وصد به ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب يعني فيها حكاية تجروك كدريجة هناك موري إجا مرد أم بيجيكي اختيار به قيمتها جواني زانه جوان ده به قيمتها صبيتي زانه صبي به دي قيمتها صبي زانه أصلا دي وصا برفره دي ام بيجن صبيه ويتنبه وتشب كرنا ام بيجن باف قصبيه وتشنبه تنه وهنجي تشقا رب ملكي وشكستيه نوسا تشقا ربنو كيماسيش خراد بينه حلو كنا كيماسيه اما كيماسيش خراد بينه اجا معرف قيمتها الصبيه خصان به صبي امانه جدي وبافرا نمالو ملكي بافه نداي باف تخش وكا كولش خرا قلم بدا او كرن هاي حال بكين دي بافرا هركس قيمتها بلي دي وباف صبي جوان را ميناك كاري مزنن چونكي دعينه دا اوه خود ببینن صبی د عینه دا باو دی خود ببینن ایجا واتا ام لفره درینن ان چو باجارا کی دنه گلو اوه خرابه به نبه بله اوجی تشتکی مهمه دبه یا مایاسی تجه به خوش نکرد استزار که خود بردم ما مستا یعنی نکرد استزار که خود بردم بله زحمت شما جیان جی ایدی پر زور بویه هیام زور لیدی ساجی از دوی قناعتی دامه تیرو تجه و ادب دیو باف دابه صبی تخوازی به هزار سالی بجه ولی سر وین نقشه بردوام بکه چونکی پسپوری هری مزون صاد بجن اما تابی ویا نینه ام بجن توزه کی تی سر جلی مرو برقه توز نه حالک نه و توزه وره اما و توزه تو هم بری بی و توزه راکی تو نخو حتی نوا گماره دا گوزه دا اجهارم خطه دا بگرزینم حالک نه ار وی میجی نتیجه به اوی بخون نخواند بجدی و بافجی نستاند به اوی هر وی گماره دا اول گورا نفساوی دخوازه اوی ده هر تشتی دا اوی هر وره اما تشتی که هنه پری جوانا ناستکم زانینگه ها دیجلی ما مستمل وره دکتر ورتم یوسیمه واتا خوانده کاری متن ویا دبن چما ناکی یا دبه ما مسته یقش میشه منابه مش دي بابي خوصان نديته لو ما ادورت كيف راني مش دي بابي خو نديته دي بابي نورايا ندي ساجي بياواندك بل ساعتي خوش بياواند دمشق عين وهي تدكي حضورسز دبي عين وكا بردكي بابو ديمن من گوداری دکن المدرینن وینگی وی تشتی نباش ناکه وقت تشتی نباش چیه ام بیشین کسی ناخابینه کسی دزیتی ناکه ام بیشین افترا ناکه وقت تشتی نباشه هری مزن دن ناکه دبی مش باو کالانه خوم ویا ندیتیه نل گورامنه لهمبری من وقت باو دیه من هنه چما صبی خو محافظتی که وقت صبی تشتی ایرو دمامه دا پر تشت فرابیه و پر تشت مرد دکاره خوب بگیجی و تو تنه دو اوده که تو کاری هزار تشتی بکی اما تو تشتا وینی برچاوی خو تو بیجی والا ویا نل گوری منه یک دو یمین یا ایرو باوی منو و دیامل بامبونه منی وی تشتی بکرنا سه یمین ام آلی اولی دل لیبرنن یا تکس منابینه دی و باوی من و تکس منابینه اما ولكن خدا مدبینه اوی فلاشا من اوی تاقمشه bilgisayara بکن ام بیشین دی تماشا بکن دی محشر دا و تمام ویدیو من تفدری اش بیا عیب دیکن ویدیو دا اجا نه کس پنجی کس نه هزار کس بملیون کس میلیار کس اوی ویدیو ببینه تشتی خوش بکم چقدر کیفا مره خوش دی تشتی نخوش بکم و هنگی سرمم پیل ببه او دلی من نزبه به ازی نخوش ببم جبوی و اکرانا مرف نل با دیو باوی خوبه او مرف بکه تشتی خوش مرف دخوازه دیو باوی مرف درینه اما نخوش به دبی باو نه لوی تشتی دبی تول کری بین لزانینگه مال دیگره و یا تا دیچه یوردل جی کی دمینه ار تشتی نخوش بکه نخوازه باو دیو وره بالی نخواسته ام بیشم دوستی وره بار اما سری وی آنیا وی بلند به کرم که نیوه شویجت کاری وری ایجا واتم لوره درینن ایرو دمامه دا ار پرتشته اوکه اما انتشته هریم مزن و ادبا مستاندیه و پرتوک مخوندنه
وی دل مدا د میجی مدا هاتنه نقش کرن و هنگی مرد وان جوانا محافظت کن تشتی نباش بله تشتی غلط yoksa tiştê xeletî em bêjin 10 sal 20 sal 30 sal berê pir tişt hindik bûn îro ciwan rebena daha zehmetin îşe wan daha zor e tu dirênî her tiştê heye li ber te ye û dibe viya terkî tu nexwî rebena ama em tiştê herî jê daha mastir dibe wala ez nikarim bixwim ez dikarim bixwim ama ez naxwim bi nefsa xwe dikarim bi xwe dikarim bi çanda xwe dikarim bi pirtûkê xwe dikarim û vî bav û kalanê min pirtûkê min çandê min kultura min her tiştê min menî dike ji van tiştê nebaş li ber çayê min jî öz nakim işte wiya mêrantîka herî mezin e wiya xanimtiya herî mezin e ji destê were û neke em bêjin di dîrokê de ji derbas dibe tiştê ji destê te were yek bi te neqencî kir xerabî kir ama en tiştê pehliwantiya herî mezin tu li hemberê wê tiştê baş bidî yani tu wê neqencî bi te kir tu jî neqencî pêkî tu dikî wekewtê seviyekî ama en tiştê herî mezin ji destê te tê bi te tê em bêjin mînak bidin dewlemend e pir têr û tijê malî wî heye milkî wî heye şanî wî heye şöhreta wî heye makamî her tiştî wî heye ama çe tiştê nebaş nake İşte ya daha tiştekî mühim e ji destî wî tê Mesela ew nefsa mam. asıl mesele asıl mesele ji kurê te uzanin ji bingehiya dê û bava wî tiştê firên kiriye pêr firine dike dikare dibe mamoste ez dikarim vî tiştî bikim ez dikarim vîya bikim vîya bikim ama ez îro nakim îro di dewleta da jî îro tu dirênî îro em bêjin teknolojiye dünyayê werdigere cana dibe şev cana dibe roj cana dibe tarî cana dibe firayî cana dibe tengasî em bêjin di dewlemend de îro tu dirênî dewletekî li êdinekî dixe dikare ji destî wî tê ama tiştê herî mezin ne xerabiye başîtiye îro sibêro ne malûmat tê bikevî şûndawî dona pêr tu di şûndawî dabûyî خل te zulmê dikir em bêjin îro tu radibî li rebenê feqîra pîreke sabiye vesaire ixtiyare nexweş e tu diratikî li ser serê wî dixî ya ne mêrantiye mêrantî û zanebûn û însaniyetî mirovantî heq û hiqûq ne meriv temamen rake ji binî Merv gek haş xwe bêne mamoste. Javiya jî ji çanda me tê ji dewlemendiyê me tê ji pirtûkê me tê em wan ehlaqê herî mezin ji bav û kalan û dîrok û çand û pirtûkê xwe distînin wê ya herê em dikarin bikin ama dibên ya di pirtûka me da nayên nifsandin javiya tiştekî herî mezin e wata em vanan fehm bikin ciwanê me ew ê pir pêşkeve Bele mamoste. ew ê malbata me pir pêşkeve ew ê sibêro ew ê jî bibin xwe malbat bêje gelo divê pirskirêkê de nikarim derêm gelo ew were bîra wî diya min çawa dikir Malbata min çawa bû. bavê min çawa dikir Bele. ji xwe re mînak distîne Bele mamoste. nikarim sabiyê xwe dibêje tamam tu nikarî sabiyê xwe diya te bavê te çawa ew dianî holê Te perwerde kir. Belê. İja wata em li virê dirinin gerçekten de zanyar dibêjin dewleta herî mezin û têr û tije malbat bi xwe ye dibêje. Malbat xwe ye. Bele. Rast e mamoste. İja wata di ciwana da jî ez tewsiyeka herî mezin dibînim bi tiştê baş em nebêjin illa herê tamam îro em Müslümanin em birê çi gotiye ez xwe em bi heqî me vaniye cî îro em nedivî warî dabûn em rastî bêjin em heta em bi xeberdanê vête em bi pey kesî em ji me re mînakin heta em pey wan herin em pey em bêjin pirtûka herî mezin veya te mirivê herî mezin em ji wan re jiyana wan çawa bû mesela ji pîreke tên ji Hezretê Ayşe dipirsin dibe gelo ehlaqê Resulullah çawa bû dibe qe hûn qe Qur'anê naxweynin çi pirtûk birine ji me re mînak dide dibe ehlaqê wî ew bû îja ji me re an rastî herî mezin divê malbatê da tiştê rast û têr û dije birine dîsa jî di olî da jî Hezretê Ayşe karker bû mesela
بله. دخبتی تجارت دکر یعنی پیرک جیت کارم بخبتن صبی جیت کارم بخبتن کچک جیت کارم بخبتن اما و ادبا هانه و چاندا میاهری مزن لسر مالبات و لسر جوانا مثلا خبطاندنا پیرکان جیب سکن ماموسته بله هم که بهنا خو بردن سترانه گهدار بکن کرم. پاشه دوام بکن کرم که خوش که خورابم والفراشك أزي خورابم والفراشك برجلك شابم والبدل ددي والبدل ددي برجلك شابم والبدل ددي والبدل ددي هبو ما يقتل تفجانو قلبو هبو ما يقتل تفجانو قلبو نبو ما باور قلبدل ددي قلبدل ددي نبو ما باور قلبدل ددي قلبدل ددي من جانو دل داد الكريا قيري من جانو دل داد الكريا قيري جگر خوین والبدل ددي والبدل ددي جگر خوین والبدل ددي والبدل ددي خوش مالات آوا اجي گلک سپاس دکم خدای رحمه خواهی دوام جگر خون دکن. که بله ماموسته بله. خوازم پیچکی سر خبطا yani şuğlandıra pirek anji بله. bakıvım. Evet. Yani edit bejim bera pirek ne şuğlun. Aliyek şid be bera bir şuğlun. Yani ba emji bera da şuğlun. Yani Evet. az bu keşkeşvan havalam ما strateji. است پیغمبر خدای صلی الله تعالی علیه و سلم Yani herkes şu kadar mera haber dedi. Beli. Ser be meselede. Aras çiye mamoste. بله پیغمبر خدای صلی الله تعالی علیه و سلم جمره میناکه یعنی او اسوای حسنه Bele. دنامک دا جناوی نو حضرت عایشه گلن قرمه باشخانی بیه yani tamamı orduya idare kiri eva yek. Serokaya wan bu. Böyle gelen kurmay başkanı hemşire bizim Türkiye. Bele. Mesela adı diye Hazreti Ayşe radıyallahu teala anhum belki binnav ne beji müfti ve asri biye. Müfti, fetvayı ve asri biye. Yani belki Diyanet İşleri Başkanı tamam Müslüman biye. Levra 2210 hadisa je peygamber hindi be ondan hadisler hakikat beje. Demek ki dini İslam'da xabata jina caize. Mümküne gotif xabte.
نوسا بله ایجا آنا گوری شرط و مرجع میجن جی حرام دابه ایجا او حرامه میجن فعلی نرن دابه او حرامه او چیزی گدنه اللي بله يعني ده اوی ده خبات ده خدای تعالی اللي هم بری اواج جنان ناخفته تستوزتنا دینی خودی ده ای بخفته اگر گونه ساده و هبه ما مستای زمان تهنه هندکه دم بحث سه تشتا کر باب دی يعني اولاد و جن صحيح حق و حقوق بله چنه بله ما مصطفى ام آیاته که ده حق باوی دا بخونن که چیه خدای اوهاد بیجن قل تعالوا بيجا يا محمد ورن اتلوا ما حرم ربكم اتشتا عليكم او تشتا قول ربي واجوارا حرام كريه اجوارا بيجا ربي واجوارا حي بيتشتي لكن ابا جوارا حرامه شيء الا تشركوا به شيئا جو خدای خورا شريكا چه لكن خدای يكا احد صمد هوالو خغريتنا ابا يك ادو ديا وبالوالدين احسانا قدري دي وباب خا بزامن باب قدري ودي وباب خا بزامن اسسيا ولا تقولوا اولادكم من املاق جبونا برچبوني يعني از فقيرم زاروكن پريشانه زار خو نکوشن ابا حرس ما خدای تعالی چگه یک شریک یا قدر دی باب یا کشتن زارا ان حرامه مزن ان گناه مزن کده حدیثی که پیغمبر خدای هست دبیجه سری بکه عرده یعنی پوزی بکه عرده پوزی بکه عرده پوزی که عرده که پیغمبر ده پرسن من یا رسول الله يعني مالاوي خرابه كل صافين ابا كي اي رسول خدي قال من ادرك ابويه عند الكبر احدهما او كلاهما فلا يدخل الجنه انسانك قدي وبابي وي يك انجي حردو لجنبن وبالسدمان او ميريكي قلناچه جنتي يعني هنبي يازخلار olsun جو انسان را يازخ به بله demek ki ava yak diye مرن سر اوي جنو ميري پیغمبر خدي صلى الله تعالى عليه وسلم دبيجان الا وان لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا اي انسان هشار بن حق جناوه لسروه حق وجه لسر جناوه هي حتى حديثي پیغمبر خدي الدنيا هاد بيجاكي اگر جنو ميراكي وكاتنا نابا جيا بهفدور خبر ندن حتى نسبي خدي المان لعنات الدنيا چرا لو را جنو مير هر تشتي خواه دروا كيماسي دا دروا فراقتي دا دروجا تاريتي دا دروجا رحني دا روجي خوش روجي نخوش تمام تشتا دا حوالي هبن شريكي هبن حتى بين خواه دنا هبدو او بيناوي هلده او بيناوي هلده لور سي آيات بيروس بس حق جنو ميرات كه يك يعني زعفن ده از او بيجم يك سوره نساء سي آيات اول دبي مجوي يجي يك نفسك تشكريه نفسة واحدة الناس هيدا جنس هذا وخلقنا منها زوجها جوي نفس التنيجي ماجنا وشكر دماكي مير وجن برچك جهبن جهب جدانين يك برچك ادو ديا خدای تعالی تصد آیات پروزات بيجا دبي هون لحيب ودوشه جهبن يعني ارتي هبن ارتي دماكي يك نبه ادن بهاب اداره ناكه اساسيا دبيجا جنوا زاويه اما هناك عالم هناك يورمي باشقه اللي تخنده از بخاد بقى وصانينا يعني ادمي بقى قد بي زاوي مرب جوج زاويه تشش فهمت كه زاوي üretim yeri yani demek ki jinawa bereketa malawaye jinawa kharnawaye ve kharnawaye tiştewaye اموال سر اولادا حضرت پیغمبر صلی الله تعالی علیه و سلم روزی که المجد که تورنویتن يعني من نبيوي سيدا ونده نبينا نبيوي نوا مجد شقي خواه جاب ودكه يعني چوكي خواه جاب ودكه گوش بوي نبيود آرده هر وانا بليزن المجد که تورنویتن سر ستوكراوي او سجده خواه درشت که دبي برازارو اشخارا بليزن لباك دني بيجم روجه کی صحابه کی تيجن پیغمبر خودی دبيجا اي رسول خودی دبي من دو فرساخی که هر عده 5 کیلومتره قد بيجن نسكي 5 کیلومتره من دو فرساخه يعني 10 کیلومتره
دیا خو دا سر ستوی خو و مدیا خو بر گلو حق دیام سر من ما انجنما پیغمبر خدا صلی الله تعالی و سلم جرات بجا افتشتا هانا گتاکیریه بلکی قاسی سانجو کی وی وقتی تا آن دنیا ہے تحقیق سانجو کی دابه تا آنجا حق سانجو کی دابه دمکی دوردا امسال بین چه حق باوی لسر اولادا حق اولادا لسر باوی ای دی لسر میری ویا ای میری وی لسر ویا تشتاکی daha mühim از بیجم ده مذهب امام شافعی دا مذهب امام شافعی دا میرک نکاره زکات بده کره خوای مزنج کره 5 سال یجی şey حنفیه دا نکاره بده کره خوای زکات نکاره بده کره خوای لورا پیوسته گو کره خوای که كوروي 5 سال يجي واشترى بيجم كور نكاره بدا باب خواجي حتى كذ كبرات جاي قال حتى ادم نكاره لو را كور بيويسته باب خواجيك قال كي خواجيك باب كي خواجي حتى داوي المذهب الشافعي ده اي مدا يعني جنرال كرد شافعينا باب نكا دكاره بدا كوري لو را حتى نقوات جو امري بي 15 جو امجاد عاقل بالغ دي بابي جبي سولميا خلاص تبع لبالي د كور نكارب ده بابي خو بيويستا جو بابي خو خويك بيويستا جو كالكي خو خويك بزكات خو نا اي بمال خو خويك حتى هناك عالمي اسلامي ايرو او حضور اي جناحاتنا تشكني بلكي لازمه د جهات سوشيال عدالت ده قوتي دولت خدي بك قوتي خادي قدي هبن لبالي هر كتاب عالم قدي قوتي تنب يعني مسلمانك بابي خو خوينك ايده مسلمان كري تشتي بله راست مسلمانك گوهاش دیا خو تنبك او مسلمان كري تشتي با خو ديك سر زاروگ خو نده سر چوك خو او پي راحت نه او دي چا دي بله ما مستعد سونه ده ها بيجن روجا كي صحابه كي دبيجا دبي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم دبي مش پیغمبر خدا روجا كي برسي قوم قو أي عمل أفضل أن عملي مزن أن تشتغل مزن خير شيء قو أزبكم يا رسول الله خدا قال پیغمبر خدا قو الصلاة لوقتها ميجا تد وقت خوذا بكي أن تشتغل خير أوه دبي بيشتي قلت مقو ثم أي بيشتي كيانا أي رسول خدي قو قال بر الوالدين حرمتا دي بابا قدر دي بابا رز حرمت بله بله ماموس الساعات خوش دخازم سر تشتكي دينجي بسكتم دفي حيامده مساجنو ميراند كل دش هف دانجي دوی هیامده پر زده بوی او قاس زده بویه که ایدی رژیا دش هف بردان جی زواج زده تر بویه بله ما مست اوجی اصلا کولوجی بله ما مست د مثلا د دین خدای دا بله ام بیج دین خدای گوش آدم حتی نه مثلا بردان جنا نجایزه د دین تمام دین دا مثلا د خریستیان دا آنکه انجیل بنیرن دیدن او تنه بردان تنه د دین اسلامی دا بردان جایزه نه گویرنده حتی پیغمبر خدا صلی الله تعالی و سلم بیجه انت تشتاق خدا جه حزنه که بردان جنیه بیجه ویتس دی بیگلو چرا هفدو بردن تک سبب گویه گو هاوانش دین خدای تنه آنها گوری دین خدای گو اسلام جیان ناکن جیان آن نه اسلامیه هفدو بردن چه هفدو بردن مثلا جنگی گو بسلمان به انا گوری خدای بفکره یا دبی ای بیجه از وی ایواری تبه میره خواه رازام هلما منا امی گو از قانسر بم او هلما مکت هندر زکی من میره خواه خسته قانسر نه خوشی داینا پنجشی داد بیجن بله نه اصلا نافکره بالا خدای میره جنا میره که بیا که در چه دبی گروه کی خورا پیرا چه که دیگره هفته که دو هفته تی بله او جنا امکان گو حضوری بینه تنه او امکان گوی میره بگم که تنه لورا او تشتي في جيك دنيا دبنا او الجامي مري يتند لورا خداي تعالى هر تشتي هر انسان جهه جدا شكليه عيني نينا demek ki burada saçı tıştağım medde saklandığını tıştağım mebhadu de giren dadını ev Xudaya nokta ilahiye beli nokta ilahiye Xuday Teala sad ayette ki piroz da bije ittaqullah dibije Xuday bitirsin bibna xoyi takvayı yani eğer götürse Xuday tınebe sedem götürse Xuday tınaji ebtiştihane çedbin ve gidin tınebe mesela az qasi 20 sali bu
ام بي اسخاقي مشيمه قل اغري لاغري ارام منو اغري دا 180 كيلومتر بله. گوجينه کی باتا برداني دوگوت نیاو حاشا بیناموسه کی جنا خو برده گو سات گوتن جرا پر سات گوتن بقي ایرو دهندري مالا مده هي در روجه دا يعني مینان حاشا بنشتکی تدخي دو خو داوجي بردان هات سدم چه سدم جي امج خودي دور کتنه اوی نقطه خدای تعالی مبرده بله هنکی جارا لازمه پیوسته بردیجی تو مجبوری بردیجی اوان نتی ده بله لبله اینجا دبرده تشتکی daha mühim بگمان او جنا گو خبرده اگه گو پشککی جبونا نفسا دنیوی به yani em bêjim mêrê min nerinde ez berdim an jî gu mêrê bêje jina min nerinde ez berdidim ew insana xencê حقê Xwedê gunê ebdê sî daye mesela ew zarokê gu bê dê û bê bav bi kul û bi keder mezin bin çiqa gunah bikin ew dê û bav mesulî wan wî însanê ye lewra ewa emanetê Xwedê bû Xwedê tesmîlê wan kir emana wan zarokê xwe perîşan heştin û ji te re bêjim ji bona hewesa xwe çune cîkî dinê ew gunehê wan zara dustî wan daye mesela xwişkam دهنه جادا مثلا میریک انا گوری اسلامیت نکار اعتراض الباب خواب که لی نه اول نای سرویسی گباب سوشداری نه اگر گباب عادل نه به سوشداره خودی گناه اوجی بستینه مثلا مملکت ما اول ضعفه میریک ده هزار یا تبار خودی آریب سیچم اخته نواز زاره خواه جیکی حس که جیکی حس نکه خیر اول که مثلا دو سه تشتا کر نکار اطاعت باید خواه نکه یکی گبابی مشیک به شریکی ده نبا علی باید خواه او مشیک نه ای دو دیا گبابی عادل نه به گوتی خبری باید خواه نکه عدالتی دار بله مثلا به ایسیا او به گو شهادتی بدرا باو بکه گوتی لاو نبا علی کاری باید خواه بل لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إنسانك إطاعة خدي نك جوي إنسان إطاعتنا بابجي ديبجي رتمجي بله دماغ تشتا ما تمزن شيء إطاعة خدي بله ماما تعالي إسلامي بيج عالي نفسه مده خبر دي يعني تقولي أولي مد خبر دي بس دج هفردان دكي لا دجواك شيء ده بور خرابيه نفس ماما ستيج بيجي سلفي مثلا يعني سلفي سدا برا خلاص بم بخدي ماستر وروجي مساكر لمملكتي ما بله دحب جني وجزاري ويهنا دني زاد سر انترنتي اشترى بيجم دحب ميرا القاضي عن تبي ديتنا نزانه چیه شراب خوره اشکی خوره حاشا بیناموسه چیه نزانه لسر وی هبدو دیتنه جنا زار خالدان بری خدان غازن تا چونه گلو خدای ویا چه قبول که گلو پیغمبر خدای چه قبول که گلو او انسان چه قبول کن بنر اتشتگی بیز سیدات قصرم ننره هاتا بیرامن ده پیغمبر خدای دبیجه صلی الله تعالی علیه و سلم دبیجه روزا قیامتی خدای تعالی لروی سه گروه نانهره سه گروه سه چیشید سه جور انسان خدای بوان خبر نده دیت شنه جهنمی چه دوره بجه از بیجم بیر یکی من عاقلی والدی اوی گو دجمنی دی باب خوابه خود لوری یونان را دیره وشنا جهنمی گو دی باب حقسز نابن ای دنیا والمرأة مترجلة او جنکا گو زنای بکه او جنکا زنای بکه چونکه ایهانت میری خواه کر آزار خواه کر خدای خواه کر خدای تعالی لوری یونان را و دیره چه جهنمی آسسا و دیوسو او میری که گو خواهی مالبات با گو مالا و هبه اشترا بیجم ام بین چه قسخانش نابه يعني لبي حسودية بكين قلتي حسود نا قلتي أكبر مثلا دايوس شاك مثلا عندي قسقان ميان جميع زاري وخايش كذا قسقان قلتي بقى خوي مالباتا ولا مالباتا خو بقى خوي قلتي أهل الناموس بقى يعني إنسان كي بوزي ينشأ وتأم بكرديد بيجن خداي تعالى لوي إنسان نانا شيء جهنم بيجن خداي تعالى ما بقى إنسان باش آمين إن شاء الله كلام كمان مستر يعني بله وقتا ام درنده د مالباتی دا راستی ام بیجن هستریین دکوین ایرو پیه زاروکه me یا وان هستریا وان بزمارا یا مدانیه وری یا جی وان هستریا یا تو بزمارت که پیه مرف پیه صبیه مرف یا مدانیه وری یا جی آدیمین مرانه کریه
Vana jî demek ki görev kiye a Dev dev bava. bava. Dev bava ya histriya daniye buna bikem piye sabiye wan. İna medananiye teditiye histri lurene o zaman rake çima tarane kiriye. İjel baxwada ndrenin van hediya jî dev bav mes'ule. Vata ndrenin van histriya geriki rake. Tamam dananiye ya daniye daniye jî netişteki başı o wî dananiye nekî dinê daniye gekî ew wî wan histiriya bûne nekeve piyê sabiyê wî rake. Yani ama dev bav jî êdî dişuxlun heta varî ser karê xwe ne. Belê, belê. Ew qas tetkevin der yani hundrê derdê dünyayê ku zarokê xwe ji bîr hat kirin ne wisa Maalesef. Yani nerîna zarokan ne tenê ku em cil ji wan re bikirin em xwarin Belê. bidin wan em wan bişênin mektebê. Dibêjin ya aliyê manewî yani dilê wan em dije bikin ne wisa mamoste. Yani Em hakikaten şaşiyek jî bibênin cîdem girek hal bikin satî bikin ev mesele. aynı olsa çünkü hakkı dev bav ser sabi endişin her tim bav sabi kerkil hembere bav yap ke ya hakkı bav ser sabi heye em yad çanda meda praya ne olsa hatta cana via tahmin ki gotna ke khalate de bav de bukhazet kara sabi khu bfroşe via di islamiyet da tune heye ma muslim نعم مستعد via tune çava hakkı dev bav ser sabi wan heye sabiji hakkı wi ser dev bav heye via ilmi edbejim aynen. o da takmin dekim de oli da jiv ya heye ezwayet dini bkhulu da sayda heye ija wata emdrenin deve evke da gerki perwerdehiya mazım egoj dev bave sabi wi minak distine wata sabi weka nane weka pertuke çawa wekana awli te birawe nan wata mel erde dite marat kirj erde Ama açtık paçi oradan dike sesleri. datane sesleri kuma datane ciki belint Lent belê. çima edi yemin me pertuke ki ve ta nefsike ki med erde dite me paçi dikir med goke beki tipin yani harfin Kur'an'ı. arabine Belli. tipi arabine me paçi dike datane Belli. via pırtıştaki çandaki ayrı mazne via dina beyna me çanda meda diroka meda pertuke meda Hürmet yani, hürmeteki ayrı belli. mazne dibini via da çeye hunzanın yek aboriye Giro de dünyayı tamamı dünyayı ner ser aboriye nameşe Belli. ser aboriye abori nane Aynen. yani dibece ya ekmek parası nane bu nane sabiya ya Nane mamuzde nane. işte vi nani jiyana me Belli. loma me hürmet danan Belli. me iro hürmet jinan ve qatan Belli. be erde empel dikin darbas be lora emdrene aboriya mena başı Aynen. adu yemin emdrenem em kıymet nedem pürtük o empel dikin la erde qem na khoynin em paçi nakin danin ciki bilin ve henge تدريني ملتي دولتي بياني حرمتي ددن نان حرمتي ددن پرتوك وان پرتوكا جهاتنا جمب ستاندنا وبرنه اجاواتا ام ايرو ليفري درينن مخابن وبعثا جهف قتاندني يعني بوشانما ده şevberden belê. ده حزار ويكيدا ده ولاتي مدا ده مملكتي مدا ده ülka مدا لتركيا ده حزار ويكيدا بوشانما جهف قتاندن چند هزار بونزانن لگورا پسپورا هاتنه او خباتکن نوتو 1000 بی Notuya kazan. نوت هزار بی ام بیجی Belê. 10,001 دا 10,021 دا و 3 سال بری 10,021 دا نوت هزار maalesef بیه 174,000 برای نزدیکی دقاتی وی Bu yadıkat. برای نه 20 سالی دا جهو قتاندن boşanma biye dikkati vi. %100. Ya tişteki pırskireki eri mazine. Çıma Gelek bav zede bu yama mustayan. çıma bela bav göreva xune kiriye, de göreva xune kiriye, zilam göreva xune kiriye, pirek bela göreva xune kiriye. Yani vata min via min Türkiye'da min lekolin kir, es pır hayret mam. 10,001 da. Notu yek kazan. Not 1000 notu 1000 notu 1000 nasat notu 4 kesin Bele. ama 10,022 da biye 175,000 hani ya pır min rahatsız kire malbat çekure çandamet çekure dirokamet çekure olamet çekure Bele. herkes em bejin az iro mamostekime herkes dixwaze vaaz bide beje okey Viyan اوقات نمیمه گلو ادخم جیانا خو
en tiştê herî mezin ev e. Em têxin jiyana xwe, têxin malbata xwe, em bibin mînak ji sabî û sobiyana xwe. Ez mînak bibim ji pîreka xwe ra. Pîreka min ji min re be mînak. Ez sabiya xwe re bim mînak ji xwe qê hewce nake mamostekî wekî bîna min werin min godarî bikin. gelek spas dikim mamoste. Ez Wextê me pir nema. Ez dikarim Gotinekatê bi dawî hebî bêje wextê me pir hindik Belê mamoste. ez bi dawî jî ez wisa ez biqedînim Erê me çünkü de bernava ew kêda biqedînin. Celadet Ali Bedirxan weke helbestekîn ji bo malbatê texmîn Bu kurtasî mamoste. Bu xênî baş dibe. Dibe ez kanîme tu avî ez nêçîrim tu tavî şev reş ezim tu tavî ez kanîme tu avî ne derewe ne kenîn ne baxçeye ne çinîn tu suwarî ezim zîn ne derewe ne kenîn tu bihiştî ez dergevan kêr tuyî ezim qurban gorî teme ez heyran tu bihiştî ez dergevan tu bihiştî ez dergevan wekî zilamekî ji evîndarekî ji evîna xwe ra ji maliyê xwe ra bêje tu bihiştî tu cennetî ez jî li ber cenneta te ez bekçî me ez dergevanim qe malbat ji hev diqetin gelo Gelek spas dikim mamoste. Spas baş. Malata ava Muhammed Şerif Azarkan akademisyen gelek spas dikim ji bo mêvandariya te mamoste ez gelekî memnûn bûm. ez gelek Her spas vakit din Emirhan Bakış ilahiyat nas saat hoş mamoste. Sağ olun. Ez gelek memnûn bûm gelek keyf hoş bûm. Bernama me birastî gelek hoş derbas bû mala ava. Bele temaşevanên hêja me îro jî bernama xwe bi dawî kir, me behsa malbatan kir, me behsa jin û mêran, dayîk û bavan kir, behsa zarokan kir. Gelek em her tim li ser malbatan bi giringî bisekinin. Gelek spas dikim sibê dîsa bi mêvaneyên cuda em ê dîsa pêşberî bibin, em ê bi straneka xweş ji we xatir bixwazin dem baş. Yare çima dil kiriye behra xema çima yare çima dil kiriye behra xema carek nadim soze her timde bejim hema carek nadim soze her timde bejim hema Binim gavat duri nive emre medburi Dbinim gavat duri nive emre medburi Dimrim şterne xema Dimrim şterne xema Dimrim şterne xema Dimrim şterne xema Çima yare çima Dil kiriye behra xema Çima yare çima Dil kiriye behra xema Carek nadim soze her timde bejim hema Carek nadim soze her timde bejim hema Her dem diçim germa ve navçi menav bertave Her dem diçim germa ve navçi menav bertave